Yes guys, muraho neza nshuti za MTech TV show. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo benshi bibaza, ese WhatsApp yawe kwishyuza ugiye gukora verification? Ikizwi verify, ka kamenyetso kaba ujya ubona ku macano y'abantu kuri WhatsApp ko barakavivuye nk'aba Cristiano Ronaldo cyangwa se abandi bantu b'ibyamamare baba barakoze verify WhatsApp ikabavivura, cyangwa se ibikorwa byaba bikorwa ku buntu. Reka tubisobanukirwe neza kandi urumve ukuri kose kuri verification. Igice cya mbere ni icyo gusobanura verification. Verification kuri WhatsApp bivuze guhabwa ikimenyetso cy'icyatsi green check mark uruhande rw'izina rya channel yawe. Konti ibisobanura ko WhatsApp yemeje ko ariyo konti yawe y'ukuri, ko atari iy'umuntu wakwitiriye. Ubusanzwe iyo urebye kuri channel z'abandi bantu nka gutya, hazaho aka kamenyetso kaba kari iruhande rw'izina rya channel yawe, kaba gasobanura ngo iyi channel yemejwe n'ubuyobozi bwa WhatsApp. Igice cya kabiri, WhatsApp ishobora kubikwishyuza cyangwa se ikaba ibikorerwa ku buntu. Nabyo bisobanukirwe. Iki nicyo kibazo gikomeye abantu benshi bibaza. Gisobanura igisubizo ni kimwe. WhatsApp ntabwo ikwishyuza amafaranga yo gukora verification. Iyo umaze kugira business account yemewe ku rubuga rwa Meta Business Manager, ushobora gusaba verification nta kiguzi na kimwe usabwe. WhatsApp cyangwa Meta ntibagusaba amafaranga. Igice cya gatatu, hari ikiguzi gishoboka. Icyo kiguzi ni iki? Ariko hari abantu benshi bibeshya. Niba ukoresha WhatsApp business platform n'ukoresha application isanzwe yo kuri telefone, ukoresha service z'abahuza third party providers nka Twilio na 360 Dialogue cyangwa Vinage, abo bantu bashobora kwishyuza amafaranga y'ubutumwa boherereza cyangwa serivisi baguha, ariko ayo si amafaranga ya verification, ni ayo gukoresha platform yabo. Ibi ni nk'uko kwishyura internet kugira ngo ukoreshe WhatsApp, ariko WhatsApp ubwayo nta kiguzi igusaba. Igice cya kane, umwihariko w'abahenda abantu. Hari abantu benshi biyitiriye WhatsApp cyangwa Meta bakakwandikira bakakubwira ngo duhe amafaranga tuguhe ino verification mu masaha make. Ibyo byose ni uburiganya. WhatsApp nta muntu wemewe kuguhesha verification. Ntigira abahuza cyangwa abakomisiyoneri cyangwa se bacuruza checkmark. Iyo ubibonye menya ko ushaka kwamburwa amafaranga yawe. Igice cya gatanu, uko verification nyayo ikorwa. Iyo ushaka gukora verification mu buryo bwemewe, ugomba gukoresha Meta Business Manager ukoresheje urubuga rwabo business.facebook.com. Igice cya mbere, injira muri Business Setting Security Center. Igice cya kabiri, hitamo Start Verification. Igice cya gatatu, uzuza amakuru y'ubucuruzi bwawe, izina, igihugu, nomero ya telefoni, inyandiko zemewe zemeza ko wanditse. Igice cya kane, nibimara kwemezwa, konti yawe ihabwa verified business account. Igice cya gatanu, WhatsApp izabona ko ubucuruzi bwawe bwemewe kandi channel yawe ishobora guhabwa check mark y'icyatsi. Igice cya gatandatu, inama y'ingenzi. Ya mbere, koresha izina ry'ubucuruzi rihamye kandi rizwi. Kabiri, jya ugerageza amakuru y'ukuri kuri Meta Business Manager. Gatatu, ntukemere umuntu ugusaba amafaranga ngo aguheshe kubona verification. Kane, niba ushaka guhabwa green ticks, tegura channel yawe neza, itange amakuru meza kandi yizewe. Igice cya karindwi, umusozo. Reka dusoze tuvuga ukuri ku magambo make. Ukuri kwa mbere, WhatsApp verification ubuntu. WhatsApp ntiyishyuza amafaranga. Uwabikubwiye ari kugushuka. Icyo wakora ni kimwe. Kora ubucuruzi bwawe mu buryo bwemewe ukoresheje Meta Business Manager, kandi tegereza igihe WhatsApp izakugenera green brand checkmark mu buryo bwemewe. Murakoze cyane kuba mwakurikiye MTech TV show. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, mukande like no gusangiza iyi video
kugira ngo n'abandi bamenye ukuri ku byerekeye na WhatsApp verification. Ndabakunda cyane.